Beogradski okružni zatvor napravljen je za 450 pritvorenika, a u njemu ih je pre 2 godine bilo 1020. Broj pritvorenika se u svim srpskim zatvorima povećava iz godine u godinu i odavno je premašio predviđene kapacitete. Na to je ukazano i u izveštaju Komiteta Saveta Evrope za borbu protiv torture. O tome razgovaramo sa koordinatorom projekta podrške reforme zatvorskog sistema u Srbiji, Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Aleksandrom Stojanovićem. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, koliko zatvora ima u Srbiji i kakvog su kapaciteta trenutno? Imamo 28 zatvora u sistemu izvršenja krivičnih sankcija. Od toga bi mogli da izdvojimo 2 ustanove koje su namenjene maloletnicima, 1 zatvor za žene i 3 velika zatvora od preko 1000 zatvorenika koji vuku pa sigurno 1/3 zatvorske populacije. Što se tiče ukupnog kapaciteta, to je dosta problematično i to je verovatno pitanje koje bi morali da uputite nekome iz zatvorske uprave. Ja mogu kazati da kada sam ja krenuo da se bavim zatvorima pre nekih 5-6 godina, imali smo između 6 i 7 hiljada zatvorenika. Danas je taj broj premašio 9.500. I onda je postojao problem prenaseljenosti. A koliko realno mesta ima u zatvorima? To je teško zaista proceniti, pogotovo ukoliko želite u potpunosti da poštujete evropski standardi koji kažu da bi po jednom zatvoreniku trebalo da se obezbedi negde od oko 8 kubnih metara životnog prostora. To je praktično u ovim uslovima nemoguće. A koliko se ovdje obezbeđuje sada? Pa ako gledate naš zakon, to jeste 8. Ne postoje tačni podaci. Oni podaci sa kojima uprava izlazi u javnost je da su realni kapaciteti negde od 7 do 8 hiljada otprilike. Dobro. U kakvom su stanju ti zatvori? Rekli smo dakle da u Beogradskom okružnom je duplo više zatvorenika nego... Beogradski okružni zatvor bi mogli da izdvojimo. U njemu je situacija dosta loša, pre svega arhitektonski. To je zatvor koji je građen 50. godina i predstavlja tipičnu sovjetsku školu građenja zatvora, gde vi imate ćelije koje praktično nemaju direktno svetlo, nemaju prozore, nemaju mogućnosti prirodne ventilacije, nemaju čak ni grejna tela u ćelijama, to se sve nalazi u hodnicima. Još je gora situacija u zatvorskoj bolnici koja se praktično nalazi na zadnje 2 sprata centralnog zatvora, jer tamo se nalaze pacijenti, odnosno zatvorenici koji nemaju mogućnosti da brinu sami o sebi, a po zakonu za održavanje higijene, kako lične, tako i higijene ćelije, su zaduženi sami zatvorenici. U zatvorskoj bolnici se ulaže dosta napora u zadnjih par godina i nekoliko hodnika je potpuno preuređeno, tako da su te ćelije dobile prozore, prirodnu ventilaciju i potpunosti su ispoštovani svi standardi. I tu se sad opravdano postavlja pitanje cene koštanja. Da li se više isplati ići na postupno renoviranje cele ustanove ili prosto izabrati novu lokaciju i sazidati novi zatvor? Mislim da je u odgovoru na CPT izveštaj koji ste vi pomenuli, ovaj zvaničan odgovor srpskih vlasti, da stoji da će se ipak opredeliti za izgradnju novog zatvora. Jer bi ova rekonstrukcija zaista bila... Zatvor je prosto arhitektonski prevaziđen. A možemo da napravimo neko poređenje? Dakle, koji su to standardi Evropske unije, možda i evropskih zemalja što se ove oblasti tiče, dakle zatvora, šta moraju da ispunjavaju osim ovih 8 kvadrata? 8 kvadrata u svakoj ćeliji bi trebalo da bude prirodno svetlo, prirodno osvetljenje, da postoji mogućnost prirodne ventilacije, znači da vi možete da otvorite prozor, da se ispoštuje 2 sata aktivnosti van ćelije, odnosno na otvorenom prostoru dnevno, da se ispoštuje minimalno 1 do 2 tuširanja nedeljno. Većina ovih standarda se u većem broju ustanova kod nas zaista i poštuje. Kažem, iskače možda nekoliko starijih ustanova. A gde je najgore? Pa ja bih se složio sa nalazom eksperata Komiteta za prevenciju torture, da je prosto ti neki najlošiji uslovi bi bili u centralnom zatvoru, odnosno u specijalnoj zatvorskoj bolnici, koji deli istu zgradu. Kakva je situacija sa zatvorima za maloletnike? Pa, maloletnici su u nešto boljem položaju, na njih se primenjuje odvojen zakon za izvršenje, to je zakon za maloletne učinioce krivičnih dela, ne zakon o izvršenju krivičnih sankcija.
On pruža mnogo bolje mogućnosti i mnogo raznoliki tretman u odnosu na punoletna lica. Predviđa se da više vremena provode napolju, predviđaju se češće i raznovrsnije sportske aktivnosti. Zatvorsko osoblje je, pošto je njima prosto u toku edukacija koje smo mi pružali u okviru našeg projekta poklanjeno možda više pažnje, ono je obučenije i mnogo bolji odnos između broja njihovih štićenika i broja vaspitača. Tako da su te vaspitne grupe manje i mnogo pogodnije za rad. Što se tiče arhitektonskih uslova, po meni mislim da je najveći problem što mi imamo dve ustanove za maloletnike. Zatvor za maloletnike u Valjevu i kazneno-popravni dom u Kruševcu. To su ustanove koje su građene pre 40-ak godina ili možda čak i 50-ak za jednu potpuno drugačiju strukturu zatvorenika, imajući u vidu potpuno drugačiju strukturu kriminala. To su ranije bili uglavnom učinioci lakših imovinskih krivičnih dela tipa džeparenja ili sitne krađe. Danas vi tamo imate preko 60% maloletnika koji su učinili teža krivična dela čak sa smrtnim posledicama. Dobro, da se vratimo sad na ove uslove u zatvorima. Dakle, rekli ste te neke i arhitektonske i ove uslove zbog kapaciteta koji su narušeni. Na što se žali uprava i na što se žali zatvorenici još? Mislite sem na to da se uprava žali na zatvorenika, a zatvorenika na upravu? Da. Pa ja bih rekao da je najveći problem i jednih i drugih u stvari nedostatak materijalnih sredstava i prostora. To naravno osjeti uprava jer iz intenzivne saradnje koje mi kao kancelarija imamo sa upravom, ja zaista moram da kažem da oni stvarno pokazuju volju i nekad ulaže i na čovečanske napore da obezbede neophodne uslove, ali prosto novac je ograničavajući faktor. Sa druge strane, najčešće pritužbe zatvorenika, ja sam sretan što je to tako i to je konstatovano i u ovom posljednjem izveštaju, su upravo uperene na te smeštajne kapacitete. Za razliku od izveštaja koji je pisan pre 3 godine, gde su se zatvorenici uglavnom žalili na loš odnos koji su imali sa zatvorskim osobljem. Kažete da ima problema sa smeštajnim kapacitetom. To znači da ih spava po nekoliko u jednom krevetu ili u čemu je problem? Ne, ili se to dovlači nekoliko ležaja u jednu malu odeju? Da imate mnogo više ležaja u ćelijama koje su, na primer, imate ćeliju koja je predviđena za njih 4, onda se tu ubace kreveti na sprat pa njih bude 8. Dobro, rekli ste da je pre 5 godina bilo oko 6-7 hiljada pritvorenika, a sad ih je 9 hiljada. Ovim tempom, ako se nastavi popunjavanje zatvora, kada će već biti ono vrh da više ne može da stane? Kad mora da se reaguje, dakle, sa nekom novom ustanovom? Mora da se reaguje i to je jasno iz preporuka eksperata za Komiteta za prevenciju torture, mora da se reaguje odmah. Međunarodni standard je taj da vas nedostatak materijalnih sredstava ne može opravdati u kršenju ljudskih prava. Mora da se reaguje odmah i ono što država mora da uradi hitno. Ne očekuje se da se u naredni 3 ili 5 godine u potpunosti reši problem prenaseljenosti. Problem prenaseljenosti je danas karakterističan za sve zemlje članice Saveta Evrope. Ono što se očekuje to je da država izađe sa jasnim i sveobuhvatnim programom kako obnove, tako i proširivanja postojećih smeštajnih kapaciteta, znači izgradnje novih zatvora. Ali izašla naša država? A jasan i ozbiljan plan podrazumeva, samo još ovo da kažem, i jasne vremenske rokove i jasan plan budžetskog izdvajanja za sve to. U odgovoru na izveštaj CPT-a je država se obavezala da u određenim rokovima interveniše u određenim zatvorima. Dakle, nije nešto krucijalno najavila neku izgradnju novog objekta, infrastrukturnog? Pa ne, trenutno se završava, da kažem, prvi zatvor posle nekih 15-20 godina u Padinskoj skeli. On će biti kapaciteta nekih 500 do 550 zatvorenika i to će biti zatvor zatvorenog tipa. On je negde u završnoj fazi već. I po informacijama koji su oni dali nama, u planovima je skoro izgradnja još jednog zatvora na jugu Srbije. Dobro, vi ste u vašem izveštaju pomenuli i takozvane alternativne sankcije kao nešto što bi moglo da reši problem gužvi u zatvorima. O čemu je tu tačno reč? Alternativne sankcije, kao što samo ime kaže, radi se o sankcijama koje predstavljaju alternative zatvaranju. Kod nas su to uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad u javnom interesu.
To je svima poznato koji su gledali one američke filmove, imate one probation officere, i imate poznate ličnosti koje su osuđeni da ukoliko naprave neki prekršaj... Znači mislite na ove sitne prekršaje? Da, to su kazne koje su namijenjene za sitne prekršaje, gde su kazne maksimalno do 1 godine, uglavnom se radi do 3 godine, pardon, uglavnom se radi o licima koji prvi put ulaze u zatvor i, da kažem, pozitivna strana alternativnih sankcija su višestruke. Vi sa jedne strane smanjujete pritisak na zatvore i smanjujete tu zatvorsku populaciju. Sa druge strane, kod tih ljudi koji su osuđeni na alternativne sankcije izbegavate sve one negativne efekte koje sa sobom nosi zatvaranje, tipa kidanje porodičnih veza, prijateljskih veza, gubljenje posla i tako dalje. Dobro, hvala vam mnogo i što ste nam malo nas više upoznali sa vašim izveštajem i sa situacijom i u tom delu naših života. Hvala vam mnogo još jednom.